ji bernameya nîvendê dembaş temaşevanên hêja bi bernameyeke nû em li pêşberî wêne di vê bernamê de em ê balê bivin ser pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk ji xwe yanzê tîrmehê salvegera çekşewitandinê bû di yanzê tîrmeha 2025 de li ber şikeftaciya Senayê ya Silêmanî merasîma çekşewitandinê pêk hate ji wê çaxê heta niha di pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk de çi pêşketin çêbûye di vê pêvajoyê de ew rolê misyona jinê bi çi rengî ye duwarê em bêjin siyaset û hukûqeke demokratîk de gavên bi çi rengî hat avêtin her wiha geşedanên herî dawî jî em ê bînin ziman çarçoveya zagonî niha di rojevê de yê di heman demê de jî her tim peyamên em bêjin hukuk û siyaseteke azad tê rojevê ev yek em bêjin ji bo çi girîng e bi taybet di vê pêvajoyê de em ê di vê bernama xwe de jî balê bivin ser van xalên girîng mêvana me ya vê bernameyê jî ji rêveberiya Dem Partiya ya Êlihê Gülsüme Esen. Gülsüme tu bi xêr hatî. Spas, nav xêrê de be. Gülsüme di destpêkê de te dî wekî divekirina bernameyê de jî me anî ziman me got di yanzê tîrmehê de ji xwe salvegera merasîma çekşewitandinê bû li ber şikeftaciya Senaya Silêmaniyê bi tevlîbûna em bêjin sî gerîlayan ji wê çaxê heta niha çi guhertin çêbû ji xwe 27 Sibata 2025 de jî ji aliyê rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan ve pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk dest pê kirî. Ji wê çaxê heta niha pêvajo hat kîja astê dewletê gavên bi çi rengî avî di heman demê de jî em bêjin hemîsazî û dezgeh û partiyan di vî warî de wan em bêjin çi kirin û girîngî û taybetmendiya vê pêvajoyê çi ye? Ez dixwazim di destpêkê de em hinekî balê bikişin ser wanan. Ji bo çekşewtandinê di yazdeh tîrmehê de gavekî giring bû ji bo gelê Kurd hem ji bo gelê Türk jî tiştekî gelekî ji bo pêvajoyê ji bo aşîtîkî di vî welatî de wek hevîkî aramîkî di vî welatî de tiştekî gelekî giring bû gavekî tarîxî bû milletê me jî pê gelekî kêfxweş bû lê hêviyê milletê me ji dewletê tune bûn û heta niha jî tune ye di vî alî de serokatî gelek cuhdê xwe kir ji bo gav avêtinê partiya me jî gelek xebitî ji bo gav avêtinê mixabin dewletê ti gav naavêtin tenê yani avakirina vê komisyonê hate çêkirin ama ma di şekliyetê de ma di gotinê de ma di çerçeva wê meclisê de gavekî ku em bixwazin yan ew gelê Türk jî bixwazin ji bo ku çareserîk di vî welatî de aramîk çêbibe hêvîka gelê Kurd û Türk çêbibe nekirin yani tiştekî wilo gavek naavêtin mixabin herdem ji aliyê me ve gav tên avêtin ji aliyê serokatî ve gav tên avêtin ji aliyê partiya me ve gav tên avêtin nîqaş tê kirin nirxandin tên kirin nerîn têne gotin di wê çerçevê de dimîne di hindirwê wê meclisê de dimîne belav nabe gavek nayê avêtin milletê me jî di vir de hinekî ew tirsa wa heye eno dewlet hêviyê wa bi dewletê re tune ye ku gavekî bavêjin çareserîk çêbibe siyasetekî xurt di vî welata de pêş bikeve yan gêrlayê me werin di nav siyasetê de cihê xwe bigirin zaten ji xwe proja wa ev bû ku çek di yazdeh tîrmehê de sala borî hate şewtandin
از باورم جبوه بو يعني دگوتن هر کسی دگوهش خوا او گیرلا دا کهون ناف خبات سیاسی وش پیشکتنک چه به و هیوی کی وی ملتی چه به و آرامیک چه به دولت او حتى انها او شانس ندايا او هيفيجي ندايا هردمجي بارتيا ما غير لاي ما شروان ما حمو تشتي رجي آمادنا سياسة رجي آمادنا پیشکتنا رجي آمادنا آشيتية وديمقراطية آمادنا و د عینی وقت دا وقتی که بخواستند شر خورجی آمدنه اللي حتى جماوري أمي آشيتي آرامي ديمقراطي دنا في قليدا آوا بكن أمي جبوه تكوشين بكن بله دفرت ريبري قالي كرد عبلو جالان جوه دمي بطايبت دي هرتم يعني همجي دبانگي كود كرده بسا بالد برسر خستم بوينا ديمقراطيك وجيانه كهف بار طيبت دوی پیواجوی ده بالد برسر گرینگی آوان هر دو تشتاج بله ام يعني هر دم ام دبيجن شخوا هيفيه ما مازن سروكاتيا ما و بارتيا ما وقالي ما كو جبو پیواجوی آشیتی ديمقراطي دوی ولاتی دا آوا بکه ذاتن سروکاتیش خود دست پیک دا جواره گوتبو هون تنه ازن بدن منو گله من هون خو بدن طرفه که امه آوا بکن امه جواکه کی ديمقراطي چاره سری وکهوی امه دوی ولاتی دا آوا بکن تنه ازن بدن ما خویای و ازنجی نادن برنگه کی کو تمام لودره بلکی دنگه خوناکن بدنگ دمینن گهدار دکن لعینی وقت دوا پارچه دیدا مداخله دکن ابجي صدمه و صدمه کو اشارته کی ددن انه ام تشته هون دخوازن ام نادن دسوا وري نادن وكهون في چاره سريه ديمقراطيه وكهويه دوي ولاتي دابا بكن ميناك جي روجافا سركفتني خو چكرن گهانا مرحله كي كو حكومتي خو ديمقراطي فدرالي ابا بكن برنگه كي كو او بلانك درخستن قومبلوك چكرن قومبلكي مازن برفرا دستي قلق جهات دهي كو تمشيتك الور ملت إبادة بكن حتى كود قندي لودر كevin و برنامج خوي ولو داني بون سروكاتي ديسا او بروجا و برنامج و والا درخست د نهشت كويت شتي تمام بكن مداخله كر يعني لبرهنك تشتا يعني مثلا تعرفوا السيرفيات تشتكي زيادة بكم يعني مثلا تدي تعسلي خود دولتها تبتدي تشد كل ورجي ام بيجنا وحكومتها دمكيا سوريا وان ميناك دقري مثلا حتى انها دولتها ترقلك باجاري ما نافي وهرتن دبن نافي بوليتيقا ناسيميلاسيون ده هري داوي يعني ام بيجن حكومتها دمكيا سوري في جاري نافي كوباني ونافي قلك باجارين روجاوی کردستانی د فرمیت ده هول ده کو بگوهر يعني قال ول هم بري في تشري دردكوي يعني او امبيجن بوليتيقاين كو دولتا ترك بيكتينه تخواستن لهر آلين كردستاني تيك مريتي بله ذاتن شخو او تشتكو السر يعني من نرينا من بلكي هناك كس نبوي رنجي بفكرة نرينا من او شاگرتي كي دولة تركيا تشتي او دخوازن تعليمات الور بيكتينن د سردما ريجيم دجي ناوي و باجارا بوي رنگي بون كردارا كربون دوي دماس سركفتني خو چكرن ستاتوا خو چكرن او ناورا كربون نها ديسة تكرار
حکومتا دمکی تیوانا و دیسل سروا باجارا دینه ملت قبول ناکه مینا که گده ناوی تربسپیه بری قحطانی بود دیسا دوگرینت که قحطانی کوبانش خو بلیه يعني اوا تقاسا جبوي تكوشين دكن ملاتي مالويد درابن جندرا بندا خويانيات دن سرهلدانا دكن قل بهفكاريا هف سرهلداني خو دكن قبولنا كن نافي عربي لسر مثلا الحسكي سر جهة رسميات الداني بيجي كومارا عرب يا سوري كومارا عرب يا سوري هما نقولنا يعني ولاتكي هف بار ديمقراطيك وقت نابيجن ريجبركو دجمنه ما تجارة ناخوازي بيتشتي بيجي لأن دجمنه ما قضى نامنه تيجي لهم بري ويايرو مثلا الحيزن امبرياليست بنير براستيجي يعني الروجلات نافين ولاتكي ديمقراطيك شو ناخوازن هري داوي تدي او تومبارق دركتو او باراست او سيستما يك پرستي قوت الروجلات نافين اف سيستما يك پرستي دوي هبه مونارشي باراست يعني بله او ناخوازن شخوي سيستما يك پرستي دپاريزن جبكو ناخوازن دستي وادر كوي جبركو وقتكو دولتي غربي وناتو كتا رجلاتا ناوين دا زوبزو برحتي جي درناكوي حتى كو خوستكي خو نبسري او بالدافي خو في اعتراف تكند بيجن هاجر كرد بسر كيفن هاجر يكي وكا عبد الله اوجلان ببسرو كيوا دبي رجلاتا ناوينج دستي مادتشي يعني افجي حمو جريداي هوا دفي سورة جدا حمو جريداي هوا طيب ناتو شو دولة ترجي قالك تشتيد بالنافي ناتو يدقر بالنافي ناتو انحيزا خوش ناتو يدقر بله جبكو انداما كيوية مخابر يعني ناتو جي افدرس وقت بيجي نافندا ويا كوشاري رجلاتا نافندا الدار دخي وك جيرا استياسونا يعني افدر جيرا استياسونا دريا ويرا افقا رجلاتا نافين البنغوهي هفدودا افقا حربات دا خلقاند افقا سملتا كوچ بر كرن قتل عاما كرن حمو تشتا كرن درجلاتا نافين دا جبو خاطري كو او خير وخيراتي رجلاتا نافين دستي خدا بهيلي ونهيلي قالي رجلاتا نافين شيار ببي جبوكو شيار ببي ويقبولناكي هردم دخوازي بهيلي بن و داگر كريا خدا كو جعف وبتشوسيني او مين حاكم الدنيا دا شواري داوي تديد انجام ناميا او جوینا تدالو تکیا ناتویا الانقره دیسا بریارا ام بیجن هین بیتن رازاندنا سرمایه یاجبو ناتویا هاتاین ای اف مثلا پره کو دچج ناتویا دیسا جبریکا وی گلی در ناکوه بله جبریکا وی گلی درد کوه والهمبر وی گلی جی ددن شغلان تیب کارانین مخابن دكنا بمبا والسرفي قالي ددن تقاندن يعني هم بسياسي هم بشر هم بشري تايبات وي باري وي سرماية ديسال سرما ددن شغلاندن ما دقو بلكي جبوكو ام جبو في بيواجوي ام تاكوشينه كي آشتی و دموکراتی ام دکن بلکه هنک نرینه خب دویلو تکایی دا بگوهره بلکه هنک هیویه ما چه ببن مخابن دیسه عینی بو عینیا جبوکو هی منفعاتی وی دوا دراده هیا درجلاتا ناوین ده هیا حتی جواره و منفعاتی خو برندن و لیست که خل سر ما بکن مینا که جن ها شهر چکداری سکنیا در رجلاتا ناوین تواییدا شهر کی تایبت هات خلقاندن وک کووا جوانه مجرد بن
و هشبرا کو در دخنا و جوانه ما و تشته اخلاق بردان ناف جوانه ما وی شر ناف خویی کو دناف گلا د خلقان دنا نتنی کردستان د حمور رجلاتا ناوین دجی اف هيا از كشخص من ازنها از دبيجم افج الشر چقداري بهتر تهلوكا وهيا چما وقت انسان بخوا مجول ببيان هشي خواندا بكيان بتشتي شخصي بفكري وقتكو افهش برد كفين ناف قلدا ابوريا قلجي دتشي مشاكل مالباتي جي تخلقن ميداني دفردا زراركي قلكي مازن لقل دبي جشري داري دهقات زرار لي دبي هناكي ام دفي آلي دا بطرسن براستي امنها ناف مالباتا دجي دتشن ام زحف نقاش دكن قالك بوياريك ودخلقن ام مداخله دكن يعني ام دستي خطا بيجني ديسا ام فاناج مالباتا رد بيجن لي خويايا اوجينا ما كارن زفت بكن تشت سيستمك بشر تايبت خبرداي ناف جواني ما مالبات جينا ما كارن سري بقرن ابجي بارچك جوي سياستا وايا قريجه ویچارم کار بیشینگر براستی جی پیواشوی اشتوجوا که دموکراتیک بگیج آسته که باش و باندور سروانه جو مثلا گلک پرسکریک هن براستی جی یعنی تندیال سرجنه طالانه اکولوژیک دستان بیشین شر تایبت یعنی گر ام بیشین یعنی اف پیواشو هر استری از باورم و باندور سروانه جو بکن يعني غافن بين آفتن وباندور سر ببي ولسر مالباتا ببي أو مالبات جي وچاخي شياربونه كي بده جواني خوا جبوكو نها هي فيكي وانينا بفي دولتي ركو غاف بين آفتن أهو جي هما ولو خد حالي خود هشتنا ودبج هر تشتيجي بردانه دبج ما زاروكي خو بردانه دبج حمود هيفيه و كوم دچنا واجي في نقاش دكن في غوتني دبجن دبيكا و شر دا سكناندن و زاروكي منازيفري و دولتي جيغاف نافت و تهيفيه ما جيب دولتي رتننا ام هوقس هيفيجي ددنوا اما هيفيه و بهتر خود دي طرفي دولت هيفيش دولت دكن از باورم كو غافك ج طرفي دولتي بآويتن وأملت الخواجري والخواجري وديس شيار بي ديس جي او بنجه دهندروي وادا هيا بنجه ولا باريزي خود يخوينينا خود يتكوشينينا تالان بونا مالي واشوتينا كداوا هيا تحبسا دمانا يعني تشم الباتا ميزيني يك ددوجي كتيا جرتيجي يعني كس ازباورم وي كدا خوش بيرا ناكي اللي هما ساربونك دهندروي وادا هاتيا تشيكرن افجي خبات وتكوشين جوارا حوجدكي ام هردم جي دبيجن جرك ام هردم ناف قالي خدا بن جبو ام وي رح يدهندروي وادا ناكوجن او رح النافا وادا نمري من السر شياربوني خوا و از باورم ان شاء الله و جهرتنن تشيببن و ولاتي مرزگار ببي ما ددمكي دا دصالي نوتي دا بري نوتي دا ما تخمين نتكر افجي افغافجي هبن اف پیشکتنه گلی کرد هبه افستاتو هبه ما وچه خیش خو هنک انسان ما نقاش دکر بوارد گو هنش خوار چه دبیجن کردستان الکودریا کردستان کتیه بن بطانه دا کردستان هاتیه جبیر کرن اما بسایا سروکاتی سیاستاوی تکوشینا گیر لایما ما گلک جهرزگار کرن ما گلک گاوا بیتن
ستاتوا گله کرد چه بویا شیاربونا ملت چه بویا هفگرتنا ملت چه بویا زانبونا گله ما چه بویا خناز دکه چه دخوازه افهمو ایرو دناف مدا موجوده يعني هيا يعني Gülsüm براستيج وقتام ليدن يرن ام تديو قشدانين نتني لهر آليين كردستانيت همان دميده قشدانين روشلات ناوين نكارج او بوليتيقاين حيزن امبرياليس جدا ام بنرخينن يعني قشدانين فر يعني هري داوي تدي ميناكا او ام بيشن تدي امریکای چو طالبان آنی سریج بو پاراستنا سرمایه یا خو برجواندیه خو دی سامل میناکا سوریه بنیرن لوجی دی سام بیجن یعنی هتشا آنی سری حتی نها ام بیجن کریارین کوکرن ج داعشه ام بیجن نجدایه yani her tema حزن امپریالیست yani براستیجی جبو پاراستنا سرمایه خو برجواندیه خو yani الروجلاتا ناوین ام بیجن پولیتیکاین یک پرستی دانمشاندن لیبلی تهوی یکیشی ام بیجن yani مراسمک چک شاوتاندن hatta سپیکرن ام بیجن بریوی 27 سبات ده بانگ کات کرن شخوه تجیگو تگو دواری دولت دگاوت اویتنک تونه شخوه سال وگر عول ده تا خویانی تهوگر آزادیا کرجی به وی رنگی بو لهمبر گاوین یک آلی گاو نهات ناویتن لیبلی بالکشان سروی کیجی دیساجی ام استراتژیا سیاست دموکراتیک ده ام به اصرارن راسته ام باصرارن و ام دوام جی بکن و ام سرکفتنا جی چیکن ان شاء الله بله هر دم انسان خودی راستی دگه راستیا خوا دگه داخوازی خوا و ام دیسه جی دبیجن ام نپوشمانن بچک شوتاندنه جبوکو ام هر دم بوی راستیا خوا بوا گاوابتنا ام خو فرض دکن سر همو کسی دجی آوا کرنا ولاتی ما دجی هفگرتنا گلی ما و پارچه کرنا ولاتی ما ایشالله امی وگرن ولاتی که یک پارچه امی آوا بکن صدما ویگا و آویتنه و وی پیوا جوی و وی داخویانیا 27 سباته اف گلکی جه خود دنیای ده گرد زانیار دنیای ایرو اعتراف دکن یه عربا ما تجارت ندیت بود تاریخ خدا ما ندیت بود عربه کی داخویانی کی یان زانیاره کی وی تحلیل خل سر گله کرد بکی و دیروکا گله کرد درخه و سر نقاش بکی یان داخویانی بده ایرو درد کردن سر تلویزیونا داخویانی سر دیروکا گله کرد سر کلتوراوی هبوناوی تاریخاوی يعني خدية چنا والكودر كانيا ويش كودريا هابونا بشريتي بلافبونا بشريتا دنياي جنابرا هردو چما مزوبوتاميا او درد كويكو او جمرة هم تاريخ هم تابوكي مي دنياية يعني اف بشرية جمع خلقية وبلابوية دنياي اف جي جمرة اساسك كو ام ايرو خدي حقن خدي ولاتن ام ملتكي برن ام ملتكي جلكي زحفن ملت دنياي 2 مليون 3 مليون 4 مليون 6 مليون خدي ولاتن اما ام 6 مليون ام حتى انها بي ولاتن جبركو هردم ما باوري بدر دوري خوانيا مج ام جبو باشقكس ما تاكوشين كريا ما هركس خد كريا خدي ولات ج صلاح الدين ايوبي حتى انها ام جبو ملتي يعني بياني ام تكوشن ام نها شيار بونك وام جبو خبكن بيجا از باورم ملتي ما نملتكي
غشيمة جي هاجر سركفتني ما تشيبن ولاتكي ما آبا ببي زباورم ولاتكي برزنجين بي وحتى بربرسياريا رجلاتا نافينجي بقري سرخوا هيفيه ما هنا و ام دويدا جي خودي باورينا Yani devir de hukukeki demokratik ji gelekî girîngî gülsme yani wê çaxî koma aştû civaka demokratik di heman demê de bal bir bû ser vê xalê jî. Ji bo em têkoşîna azadî, demokrasî û sosyalîzmê bi rêbaza siyaset û hukukeke demokratik bimeşînin em bi îradeya xwe çekê xwe dişewitînin. راستا zaten شخوا ما عولي بارتيا ما دست بكري بحقوق وبديمقراطي باشيتيا نابرا جلادا دست ببيتا كوشيني كريا حتى كو ايروجي ام هيجي بيدكن وام هيجي دخوازن جبو حمو جلا دن الجمع ناف برنينا دن ناف جلادا كي دبي بلا ببي وهركز جي ناف بارتيا ما دا جهي خود قري جبوكو بارتيكي ديمقراطا وكهاف جبو حمو قوما جبو حمو طائفة جبو حمو جلا جبو حمو أديانا وكهبي هيا وأم ديساجي أم السيرفي ناريني مناي جوهرتن فكرة مناي جوهرتن أم جبوه تاكوشين بكن حتى مسركفتنا تشيكن Gülsüme divir de ez xwazim em hinekî balê bibin ser rol û misyona jinê jî bi taybet di vê pêvajoyê de tu ji wekî jinekê di nava vê pêvajoyê de têkoşînekê dikeve nava gel. Ez dixwazim hinekî tu balê bivî ser rol û misyona jinê di heman demê de jî yani wexta ku hûn hevdîtinê gel dike daxwazên gel bi çi rengî, hêviyên wan bi çi rengî ye. Hem rola jinê hem jî daxwaz û hêviyên gel ez dixwazim em hinekî balê bi ser vê yekê jî. رولا جنة تاكوشينا بارتيا مدى رولا وي زحفة وزاتن پیشکش کرنا چکداینه جی جنه کریه اف مینا که هری مزنا هوال بسه هوزات ریبرتی جره کریه اف جمرة يعني من بيجن تشتكي قالك يقرنجا جبو جنا قالي كرد جبو حمو جنا دنيا يجي هردم جي جنا كرد پیشکشی جنا دنیا يركريا مينا كجي تجارة جنا دنيا بسرخوا بارتيك آوانا كرنا جبهكي عسكري آوانا كرنا جنه ما د کنگره جنه دنیای دا یکمین درکتنه جبو و قوتا خوا جبو و پیشکتنه خوا جبو هبونا خویا عسکری یا سیاسی جواکی از باورم جنا کرد به تمامی کو ریل پیشیوه وکرن از نجبو جنه سیاسیت بجم یه جواکی کو ریل پیشای وره وکرن و جنه ما گلک تشته باش گاوه باش باویجن نرینه و بهتر خورد بجبو پیشکتن جنا کرد و حمو جنا ام جبو ویش خو تکوشین دکن عینی وقتا ذهنیتا میر سالاری ابنا هيجي أوري ندايا جني جبو ويجي جبوكو جن تاكوشيني جبو جيانا خودكي جن تيكوشتن نش خودا جن تيكوشتن هاجر جن كولاتي قبول بكي ناي كوشتن جبوكو البر خود تيكوشتن از باورم امي في دمجي درباس بكن يعني وزورايك تشيبي جني ما قالك تينا كوشتن ام بيتي شهنجي مع الأسف أم يعني مخابن أم جلكي بيتيشن أم هردم جيت كنا قندم أم جبويجي درابن أم جبويجي باسنا تشدكن اللي أم بيجن أو جي دمكا ودرباس بي وأومر داويا وهر سرشي خباوري جنما مادام كي البر خوددن و سركفتني خو بكد في تكوشيني دا الهمبر مير
همان دمي ده او هيفي و داخوازن گل بچ رنگی دوگ بجن جنك خباتكار جنك كتكار ون دناوا گل ده جينه ام بجن هفدي تنين گل ون پيك دينن دور ده و داخواز و هيفي گل بتايبت چیه؟ هێوی و داخوازیەوە ئەم وڵاتێکی سربخۆ و ئازاد ئاوا بکن ji بۆ ئەv gel jî bi aramî jiyan bike taybet jin hêviyê wê bêhtir hêviyê wê û daxwaziyê wê divê vê nuqtê de hene ji bo ku herdem jin eziyetê dibîne teዕbê dibîne feqîrtiyê dibîne zilmê dibîne مسئولتا گران دبینه جبو ویجی بهتر هیویه جنه هیا کو افتشت سرکفتن چه ببه ویر یعنی ملت ما حمجی تیبونا سرکفتن دخوازه یعنی او بیره هیا جارنا او هیویه و دگه دمکی دبیجه تمام و یعنی ئەمێ بگهن سەرکەفتنەی خۆ ئەدی قۆمپلۆک هاتە دارخستن قۆمپلۆکی ناونەتەویژی نەب تەرەفێکی تەنێ یعنی هەگەر سیستەمێک تەنێ لەسەرما قۆمپلۆ بکرانە ئەس باوەرم تجاراژی زۆرە مەنەت بر درۆژاژی خۆل بەرمەنە دەکرد لێ ئەمە قۆمپلۆکی ناونەتەوی هەیە لەسەر گەلەی کورد ji bo ku ku vê komployê xwe va dagerkeriyê xwe va fikrê xwe siyasetê xwe qirêj nedin şixulandin zanin wê gelê Kurd bi ser keve ew xêr û xêrat ew menfîetê ji Kurdistanê dibin ew ser erda me bin erda me ku didizin wê ji destê wa here. Belê Gülsüm mijareke dinê jî yani ev pratika tecrüdê jî hîn dewam dik yani teviyên bêjin tedî yani ev pêvajoya aştiyê jî heta dixwazim vê mijarê girêdayê û gotineke Devlet Bahçelî jî bînim ziman divê em statûya Abdullah Öcalan bigirin ber çavan em vêya ji nedîtî ve werin em nikarin bibêjin dê pêvajoyê bi awayekî erênî derbas bibe pêvajoya divê yani navê vê statûyê jî wekî pêvajoya aştî û koordînatörtiya siyasî bûnê be. Yani diverim bêjin statûya rêberê gelê Kurd dîsa mijaranî xweşê dîsan bêjin pratikên tecrîdê dewam dike gotinên rayedarên dewleta Tirk em bêjin tenê gotinê dibîne dîsa gotinek em bêjin cîgirê serokatiya giştiya AKP Ömer Çelik jî hebû digot ji bo çekberdanê divê zemîna zagonî û huquqê hebe. Ev gotinana tenê di gotinê dimîne yani ev pratika tecrüdê dîsa dewam dike tu bi taybet vê mijarê çawa şîrove dike. Mixabin yani rast e dibêjin ama gotineka me Kurdî heye napêjin yani di gotinê de dimîne nakeve pratîkê ji bo vê jî millet wextê ve gotinê wa dibîne dibêjin pêk nayînin millet hinekî di wir de dimêne sekinî lê taliya wê hey mecbûrin li ber werin çima tiriyê dî ji waran nemana belkî ev demeka wilo emrê xwe pê dirêj dikin dixwazin va vê çareseriye ha hinekî paş bêxin hinekî dereng bêxin hinekî emrê xwe pê dirêj bikin ama taliya wê de wê hey werê qebûl kirin serokatî digo di notûsiya de digo İsmet İnönü gotiye ku jina Kurd rahişta qalemê bê ku hûn buwara xwe aciz bikin bitebin heqê wa bidin dest wa digo hûn wê çaxê serî dwa de dernaxin wê hey bigihne heqê xwe wê serkeftinê xwe hey çê bikin vêce îro Bexçelî ev fêm kiriye û wê tarîxê jî zanê û nas dike ev fêm kiriye ji bo vê dibêje lê hêjî gotina wî mixabin di hindirwê wê meclisê de dimîne çima belkî
بلکې او دخوازه لی هفکاری ویه خواسته کرنه و پیک آنین تننه ده هندروی ده ناو سیستم دا ده ناو پارتی ترک دا هیجی او نگهانه به هفدور نگهانه نرینکی هفبش هگه بگهنا نرینکی هفبش ویش خوزاتن وی گاوا باویج لی نگهانه وی نرینه چما من هنك طرف هنا منفعتي واي خراب به هنك طرف هنا ناخوزن غرورا وقبول ناكي هنك طرف هنا و كرسي واج دستي واهري هنك طرف هنا يعني هر يك برنگكي دفكري ناگ هنا نرينكي هبش يعني دي سالفرا ناخوز الشر بقدن سرمايه وبرجواندي دفكر راست سرمايه وبرجواندي وانا هەگەر سەرمایی بەرژەوەندی حالێ دەتنەبە بێگە زووە سەرکەفتنی هەموو گەلا چێ بوو بۆ درۆژلاتا ناویندا نها ئەم نەبێژن درۆژلاتا ناویندا دەولەتێ هەر کەسی هەنەیە عێرەبا هەنەیە تورکا هەنەیە فارسا هەنەیە نظامکێ هەنا ئەو ژینە ئازاد کرینە کەسێکی ئازاد نینە درۆژلاتا ناویندا یعنی هەگەر گەلێک جارە سەرۆکاتی دگۆ حتا دنیایدا کەسێک ئازادتر نەیە دگۆ چما دگۆ هەنێک سەرمایەدار ئەو وڵاتی غەربێک و دبێژن ژنێ me ئازادن وەک هەڤی و دیموقراتی نامەدە هەیە دگۆ li wê derêjî ژنê dike alet ji tîcareta xwe re دگۆ ji bo wê jî gerek jina Kurd bibe pêşengê jinê dunyayê ku jinê dunyayê ji wê bindestiyê vegerîne ez dibêjim jinê me bi rastî jî bûne pêşeng heger em ho naveroka xebatê wa tekoşîna wa meyzêne bûne pêşeng. Alî Kemlê nêr Gülsüme yani ev çarçoveya zagonî yasayî tê nîqaşkirin lê belê herî dawî Dem Partiyê bû derbarê veya de tiştekîn negihaşî berdestê me ey tu aliyekî lê nêre polîtikayên qayma wek xwe dewam dike çend roberê dîsan bêjin yani ew saziyên li Rihayê derbarê girtîgehan de daxuyanî dan gotin îfazîn tê şewtandin girtiyên nexweş nayên berdar bêjin girtiyê ji ber doza siyasî di girtîgehê de yê tu vana çawa şirove dikî yani em bêjin ji bo silameta pêvajoya ştî û civaka demokratîk divê ev guhertin çê nebên gelo çawa ji xwe ew herî giring e di serî de yekemîn ew çê bibe ama xwesteka dewletê nîne ji bo ku jê re tirsek e heger va siyasetmedarê me ji girtîgeha berdê va anfazê wan neşewtînê ew tirseka wî heye tekoşîna me xebatê me siyasî mestir bibe wextê mestir bû weçexê rola wî namîne heta jê werê vêna nake yani ji bo ku xwesteka wî nîne xwesteka wî ji bo çareseriyê nîne heger zanîba ku komplok serî wî de jî nayê ji xwe zaten ev çareserî jî nedikire gundan nedikire pêşniyar jî nedikir yan neçûne ber lingê serokatî jî yani ev tişt qebûl nedikirin lê dît ku kelandinekî li dora wî çê dibe serokên di notûsiya de daxuyaniya wî heye dibêje wê NATO dewletê Xerbî bikevne rojhilata navîn de wê çaxê ji Saddam Hüseyin re mektûbekî dirêkî noto destpêka noto hefta dibêje tê bi destê xwe NATO bîne bike rojhilata navîn de wê çaxê jê dernakeve dibê wê heta dibêje jî wê yek bi yek va dewleta tune bike wê şeratê de bixulqîne dibê dawî jî dibê wê Tirkiye estîyasonek bêjê re ji bo xirakirina rojhilata navîn dibê wextê ku
او حمو بسري كرن بداوي كرن دبوي بدوراوي جي عين إيرو براتيك شو عين هاي؟ ايرو هاتيه كتيه براتيكي هاتيه جي او جوتن او كلاندن ايرو جبوي هيا دكالي جبوي جي قبول دكي كو بيفاجوي چاره سريه بكي اللي مخابن ديسه جي غروري قبول ناكب بسري يعني پیشنیار کر دا خسته میدانی دانی سر صفره لی اما پراتیکی دا پیک نانی از دبیجم دیسه جی از دبیجم امی ایشالله پیک بینن جبکو قوتا ما هيا هیزا ما هيا هفگرتنا ما هيا سیاستا ما هيا سروکه کی می هیجا هيا ئەمێ بگەهن سەرکەفتنی خۆ گرسم ئەم ژی هاتن داویە بەرنامەیە خۆم گوتنێ تێ داوی ژی بگرن گوتنێ منێ داوی ji bo hemû gelê xwe gelê welatparêz gelê Kurdistanî bila hêviyê wa hebin bila ew rih di hundirê wa de hebe em ê bigihîn serkeftinê xwe em ê serokê xwe jî zîndanê derxin em ê siyasetmedarê xwe jî ji girtîgeha derxin wê îşallah şervanê me jî werin qada siyasî xebat bikin em ê serkeftinek wek hevîk dîmokratîk aşîtîk di vî welatî de û di rojhilata navîn de bidin çandin û em ê serkeftina çê bikin em spasiyê xwe ji jin tîvê re dikin ji xebatkarê wê re û ji te re jî me birozim û silavê me ji hemû gelê me re ji girtîgeha ji hemû siyasetmedarê me re hemû kesê di zîndana da û di serî de ji serokatî re û silav û rêz û em gelekî bişansin ku yekî weka serok ji me re derketiye meydanê em jin îro karin li vê dirê hestê xwe bînin ziman ئەم ji gelekî spas dikin kê date sab malata spas xweş Belê temaşevanên hêjam hatin dawiya bernameya xwe divê bernameya xwe de jî me bal kişan ser pêvajoya aştî û civaka demokratîk her û hat yansê tîrmeha 2025 salvegera çekşewitandinê bû merasîma çekşewitandinê bû ji wê çaxê heta niha asta pêvajoya aştî û civaka demokratîk hatiye ku derê em li ser wê ya sekinîn divê pêvajoya de rola jinê ji bo çi girîng e di heman demê de jî me bal bir ser çareserî çi ye di heman demê de jî bandora vê pêvajoyê bi çi rengî ye û di heman demê de jî wê bandoreke çawa li ser siyaset û hiqûqeke demokratîk bike heta demek dinê bimînin di xêr û xweşiyê de